Haga jingle kai Africa Cup of Nation round 16 hapeng ke Nigeria Persia ke Mozambique. Haba pai syang ke jingle kai ke Nigeria kabre ke ladu jong snem khat kendai spa kendai peusau kala khor ke nam job hadin bakalala ban pelim ya ke Mozambique da sau lanot. Baria gini kisau gol jo ke Nigeria leo ban tab ar gol da orang le kai bakan sai jongka Osimhen ha kemin ke ar peusan ban ha kemin ke sau penyau ban marshi gol leo ban tab leng bau lukman bodu Adams. Paling bagai nak jing job ke Nigeria kalau yuk ben Rung ke quarter final. Agawai par kecing rakai Africa Cup of Nation round 16 hapeng ke Egypt kabari kari kabayo ben rak bunsin ya ke Africa Cup of Nation Persia ke Benin. Haga nak kecing rakai ke Egypt kalau yuk ben ki jar nengkong haga minit ke ban reu perkendai leng bau atia. Henry haga minit ke bapra peulai ke Benin kalau yuk bentap ya ke gol penia khai leng bau doso badai lo bagare ke gol baru arteri kiken hun kia khai da marshi gol hadu bukot ke kendai peu minit balaha bandra sya ke extra time ke balai peu minit badaha ke minit ke kendai peu nyau ke Egypt kalau yuk yang bentap ya ke gol pentam leng bau Ibrahim badaha shwa benkot ke jing lekai kata ke minit ke shispa ar peu plus sau urangi lekai beken sai jong ke Egypt Muhammad Salah uli yo bentap ya ke gol ke balai nak benta ke Egypt badha du bukut ke jingan lekai ke Egypt kala khor ke nam job dan laila ke wei pada orang ke quarter final juga Africa Cup of Nation. Kijingan lekai Africa Cup of Nation round 16 ki badang sa kilong ke Algeria Persia ke DR Congo ka benilai kai ke por kendai siteng PM bad ka weipat ka dei hapreng ka Ivory Coast Persia ke Burkina Faso ka benilai kai ka por khat arsh pada gini kijingan lekai phila ban pej hau fan kut